Yes, reka rero tubifurize kugubwa neza cyane ndetse no kugira igitondo cyiza cyane shuti bakunzi ba Top Kivu News, twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye hose. Ndabashuje rero kandi mbaye ikaze irambuye cyane. Hanyuma rero bwana Fisi, nyuma y'imisi mikeya udahari uragarutse. Ndagarutse ariko nta birenze kabisa. Hanyuma rero tugarukaniye iki? Amakuru abahari yahoraga ngiraho buri gihe nubundi ayo nagerageje kubona nayaguhaga ndetse nawe harayo wabonaga kandi ayazaga ndakeka yabaga aramwe. Ahubwo uyu munsi wa none hari kuvugwa iki? Hari kuvugwa iki ahanga kuri imirwano yo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko ibintu bikomeje kuba bibi cyane ku ruhande rwa twirwaneho bwana Pacifique, ngo bimeze bite hano muri za Poezero. Muri Poezero rero nyuma y'igihe twirwaneho na M23 bahafashe, ubu tuvugana haramukiyemo imirwano ikomeye cyane mu duce tugiye dutandukanye, ndibuze kugaruka ruguru hambabwira. Ariko kandi mu yandi makuru turaza kubabwira iby'imirwano ikomeye cyane iri kumvikana mu mujyi wa Uvira. Ese hari guhangana nde M23 yaba yinjiye cyangwa se ni coalition yongeye gusubiranamo? Turaje nabyo tubirebere hamwe. Hari nandi makuru menshi cyane ari kugenda avugwa nko mu bice bigize cyane cyane Warikare centre Warikare, ahari kuberamo imirwano ikomeye cyane. M23 atangiye guhangana n'aba Faransa ndetse n'aba Babirigi mu buryo butoroshye habe na gatoya. Hari nandi makuru menshi cyane bwana Fisi, hari nandi makuru turibuze kugaruka. Ariko aho ngaho tukiri muri izi ncamake, hari ushinzwe n'umukuru ushinzwe kureba ko ubutabazi bugera ahantu hose mu ntambara ziba ziri kubera hano hirya no hino ku isi. Uyu nguyu si ukuvuga ngo ni muri Kongo gusa, ni muri za ni ku isi hose. Uyu nguyu bita ngo ni Raja Habibu. Uyu mugabo akaba yaramaze kugera muri Kongo, akavayo ubu ndakeka amaze kugera i Burundi, akaba ari buze no kuza kugera hehe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko akivano muri Kongo hari ibyo yiboneye n'amaso, aravuga ati iki si igihugu ndabarahiye. Bamukinze ibikarito ku maso ari hariya za Kinshasa, ariko inyuma none ibyo yaje kwibonera. Turaje turabwire neza akantu kandi nta na kamwe dusize inyuma, ndetse kandi tubabwire ko igihugu cy'u Rwanda bakomeje kukihagararaho uko biboneye, bagashaka impamvu zidafatika bakajya kurega. Ariko urajya kurega umuturanyi wawe, urajya kumurega mu buyobozi, ujye kumurega ku kagari uvuge ngo nakureho igipangu kirinze urugo rwe kugira ngo ibisambangamira ngo kirambangamira. Ariko rero iki kinyarwanda cyaba kibi birego giye kijya kincanga buri jya kurega umuturanyi wawe ngo igipangu yashyize clôture ku rugo rwe ngo nagikureho ngo kirambangamiye. Niyo mpamvu rero nanjye ibi bintu bijya bintungora. Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yagize n'icyo abivugaho, nabyo turaza kubikomozaho. Si wowe nyine wabivuzeho, n'uyu nguyu wahoze ari Minisitiri w'Intebe, wari wungirije Perezida hano mu Burundi, niko nabyumvishije. Nimba ari byo yarakoze, nimba yari Minisitiri w'Intebe ntago mbizi. Rero uyu nguyu ni kimwe muri ibyo, niyo title yari afite. Uyu nguyu nawe akaba yagize icyo abivugaho. Turaje tubabwiye se yabivuzeho asenya cyangwa yubaka, byose muraje mu bikurikiraniro. Akantu kukane na kamwe dusize inyuma, icyo tubasaba no gukora kuri like ndetse mugakora no kuri subscribe, bibaye byiza cyane mukaduha n'ibitekerezo muri comment. Turi abanyu muri abacu. Reka dutangire amakuru rero. Hanyuma rero kadutangira amakuru nkuko Fisa bivuze, ariko tubibutsa ko dufite group ya WhatsApp, muze kujya muri comment mukandeho, mwinjire mu joining iyi group, muze muri beshi kuko tuyiganiriramo byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma rero bwana Fisa, turabanza duhere kuri FDLR 4,700 byaturutse muri Zambia nyuma yuko zihavuye. Hari abaturage b'abarundi bahakuwe nabo. Ubu tuvugana FDLR zisanga 7,700 ngahe gutyo, 7,500 cyangwa 700 niko numvise, zamaze kugera no muri Kongo zihabwa imyenda ya FARDC zazananye rimwe n'abafaransa. Noneho nkaho bidahagije, Perezida Neva ubwo yari muri Ethiopia ari guhabwa buriya bubasha nyine bwo kuba yayobora Afurika yunze ubumwe. Yahise hari irindi tegeko ryahise rituruka iyo yarari, aravuga ati murekure na babandi bari mu kibira baze Sud Kivu. Noneho gahunda ihari ni iyi ngiyi, ni ebyiri. Harimo kuba bamwe baracaza bice bya za Masisi bakaza kwataka bagera Goma, abandi ngo bagaturuka za Uvira bakaza kwataka bagera Bukavu. Hanyuma rero hari ikintu kimwe tugira ngo turebere hamwe kugira ngo mbere yuko twinjira mu yandi makuru.
ahangaha urugamba rwazindutse ruhinanya mu bice byose. Abantu bamwe na bamwe natangiye kubona bagenda batangaza bavuga ngo iri ni ryo herezo rya MV3, ariko kandi hakaba andi makuru dukurura ku ruhande avuga ko MV3 burya ifite ibindi bikoresho by'ibanga batari bazi, harimo ibirasa drone, harimo ibirasa ibishobora kurasa kure ndetse bikarasa coalition abantu benshi cyane icyarimwe. Ubu tuvugana nabyo byajyanywe muri Warikare. Hanyuma rero Poezero haramukiyemo imirwano ikomeye, ariko iyi mirwano ikaba abasirikare b'abarundi n'aba FARDC ngo bashaka kwigarurira kano gace ka Poezero mu gihe twirwana nayo iri kukarwanaho. Noneho rero ahangaha ikintu gihari ni iki, MV3 nayo ngo yafasha abasirikare benshi kandi biri kuvugwa neza ko bashaka guhagarika ino ntambara mu Nisiki kinjira. Sibyo? MV3 amanukanye abasirikare benshi ndetse amwe mu makuru dukurura nuko bamaze kuzenguruka bimwe mu bice bigiye bitandukanye birimo n'aka gace ka Runingo, birimo n'akandi ka Kiriba. Abo ni abasirikare ba MV3 bamaze kudusesikaramo kandi bafite intwaro zihagije nyinshi. Igisirikare cy'u Burundi nacyo ngo cyazamuye amamodoka hafi ageze muri 7 yuzuye abasirikare n'ibikoresho. Ibiri kubera hano rero biratangaje. Ejo bundi nabonaga ingabo z'u Burundi ziri kuva muri Uvira ziruka cyane, sibyo? Ntazibonye rwose zivamo ziruka, zivamo ubwo baravuze ngo zitangaza ko banavuyemo, no ubwo barabitangaza ko bavuyemo. None bongeye kugaruka, bari kongera kugarura andi makamyo. Ibi ngibi biracanganya. Ahangaha abantu bari kuvuga ngo M23 ngo ni iherezo ryayo. Iherezo ryayo se gute kandi ifite abasirikare ejo bundi yapasingishije igikoresho iragifite iriteguye, bamaze gutangaza ko akazi ari akazi. Abo se bagiye kuzana iki kirenze icyo babonye mu ntambara bagiye barwana zashize, kugeza ubwo babafatanye turiya duce twose n'utundi tubafatana. Ngewe ahangaha mbona ko barimo barikirigita bakiseka, nicyo navuga. Nubwo bimeze utyo MV3 indi mitwe yabigiye cyane ko bano basirikare ukuntu ari benshi, buri utabigiye imitwe ntago wabashobora bwana Fisi. Hazamutse ibaze nawe uyu makamyo yose ni mu gihe mu 23 yamanukanye abasirikare bake bashoboka. Bareke baze. Ejo bundi nabonye abasirikari b'abarundi bari gutwika bagenzi babo, bari gutwika imirambo ya bagenzi babo. Bacukuye icyobo kinini, barangije babarundamo, bamena esanse, baratwika. Rero nibaze baza n'abandi bagenzi babo, M23 izabaha urubuga nabo babatwika. Ariko iri ngo ni itegeko ryaturutse i Burundi nyuma yuko ngo bari kujya gushyingura imirambo y'aba basirikare, hanyuma abaturage b'abarundi bagasara cyane nk'abataza abana babo, ababwiye ko abana babo baturutse igisirikare, abantu badaheruka abana babo batigeze bamenya aho bashyinguriwe n'aho bapfiriye, niba bariho cyangwa batariho, ngo bakabasarana. None Neva ngo niwe yatanze iryo tegeko, burya bano basirikare bagombaga gucyurwa i Burundi bagashyingurwa mu cyubahiro. Jewe nje nibaza umuntu wahaye Neva kuyobora nimba ari harya ni East Africa yunze ubumwe, wamushyizeho kuyobora. Reka nkubwire, uyu nguyu yagiye kuzajya akoranya ibihugu byose bwe ngo muze dutere u Rwanda duciye mu Kirundo. Kuko wabonye ko ariko Neva akunda ubuyobozi ndakurahi yewe. Ahubwo se ari gutahuka warabibonye kugira ngo urebe impamvu tuba tuvuga. Genya nkunda kuvuga ngo uko biri kose nta muyobozi urabamukunda, baramukunda babishaka batamukunda, baramukunda ariko nibyo Neva ubanze nagera no mu gihugu cyo mu ijuru akabona nta mwanya afite azashakisha uburyo atera kudeta Imana, akavuga ati ninjye ugomba kuba umuyobozi, akavuga ati wa Mana we buvuyeho ninjye ugomba kuba umuyobozi w'ijuru. Ariko bana nyaga nabonye akunze ubuyobozi kuba baramuhaye kare hagati titre ko kuba umuyobozi. Yewe we ahubwo se warabibonye ukuntu umugore we byagenze, yahise amwandikiye amuga ati Afurika ko kuzayishobora. Ibaze ariko bamuhaye kuyora Afurika yunze ubumwe ibihugu 52 urumva agiye kubera umunyamuryango abiyoboye, ariko kandi yiteranyije inshingano agira ngo azajya afatira imyanzuro nk'u Rwanda, avuge ngo u Rwanda no mwaka wose ntimwemerewe kugura. Reka nkubwire icyo nziko ntazigera ashyiraho, ntazigera ayobora Paul Kagame. Ibyo bundi ntibishoboka kuko ibinashoboka mu bazayobora n'inshingano afite. Uriya mugabo ni iki kisize niyihe nama nzima wamukuraho ko ikindi cya kabiri no korora amasazi se korore, ariko ira ni ibinuze bigezweho kubyorora nabyo ni sa kuko ngo ziranahenze buriya abazungu bazikunda kujya kugurisha amavoka muri Amerika se. Abazungu baricyo batazatuzanira
ntacyo batazatuzanira rwose ntacyo nibo bakoze reka n'ubuyobozi. twerekeze mu yandi makuru Reka twerekeze mu tujye mu yandi yandi makuru hanyuma turagutinda kuri ibi. twari turi muri ibyo ngibyo twirwaneho. Ndashaka kugaruka kuri twirwaneho cyane bwana Fils. Twirwaneho yongeye kora kandi gashya muri amasaha mu gitondo nyuma yuko yagabwa ibitero ahitwa Masubu ndetse naho bita Gahwera. Angaha ni mu bice bihwanye imbibi na Poezer. Rero kana bari kuvuga yuko berekeje aho yitwa kwa Murima nabo baragiye barahafata na ya minara yose iriyo barayikaba ari na mpamvu mwahise mubona ikintu kijyanye n'itumanaho ryahise rigaruka ryihuse cyane. Ariko hari amakuru avuga ku ruhande avuga ko Kisekedi ari we yagize impuwe yarangiza akarikura network bakayikupura. Ariko none angaha amakuru ari kutugeraho aremeza neza ko agace kitwa Masuba ubu tuvugana kari kuberamo imirwano iyakasamutwe ndetse twirwano bari kuyerasa ku buryo buteye ubwoba. Niyo mpamvu ndi kubabwira ngo abasenga musenge kuko noneho Kinshasa yamanutse nta mikino ifite. Anga rero Masuba ndetse nanga Gahwera ni ibintu bikomeje kugenda bigaragara yuko hari kuberamo urugamba rukomeye cyane. Reka wenda aho ngaho tuhave kuko na Runingo hose byajyaniranye harimo imirwano ikaze. M23 iri kuza gutabara, dutegereje gukomeza kugenda dushaka ayandi makuru ari kugenda ava ku kiwanja ku mirwano nyine turaza kubabwira uko byifashe. Ahubwo bwana Fils hari akandi gace kitwa Rusenda n'akandi kitwa Rubumba n'akandi kitwa Ruwemba. Ni uduce duherereye hano muri Fizi ariko tukaba duhanye imbibi n'umujyi wa Uvira ndetse na Makobora na Baraka. Utu duce twombi rero ndagira ngo bamenyeshe ko M23 yaba yagize gute yagize gute yatwigaruriye mu buryo bugaragarira amaso ya buri wese. Ushobora kwibaza ati se yatwigaruriye ute? Ni imirwano yabayeho ku munsi w'ejo muri iki gitondo M23 izindutse yikofurima tuno duce twose idufatira icyarimwe kugeza aho bita Ruwemba. Ni mu muhanda route nationale numero 5 urumva ni route nationale numero 5 ni umuhanda uva Uvira ukomeza Mfizi werekeza Baraka. Anga rero M23 kabagize gute yamaze kuba ihigarurira ndetse n'umujyi wa Baraka kugeza maginga yangaya ukaba uri mu byago bishoboka ko M23 ishobora kuyigarurira. Ni mu gihe ingabo za Tanzania zakubiswe izakabwana ku buryo bukomeye cyane aho bari bazamukanye ibikoresho byinshi ndetse bazamukanye n'ibirimo n'ibifaru kugira ngo baze kurasa bimwe muri byo. Rero M23 kabibisigaranye. Buriya M23 iri kwita ku kintu kijyanye n'intwaro cyane ko muri iyi minsi ngo nta nizo bafite zihagije, bakaba rero bari kugenda babyitaho kabisa. Ariko inaherutse gutwika amura y'intwaro, sinzi niba ayo makuru warayamenye, iyitwikira yitwa Karemi. Neza kabisa werehejeho drone kamikazi iragenda yikubitamo irazishwanyuza abaye iturika wagira ngo ni iturika nyine wagira ni kirunga yuko ibona yuko igomba gufata umwanzuro wo kubanza guca umwanzi intege ihereye ku bikoresho byabo. Nuko bihagaze muri ibi bice. Hanyuma rero tugaruke kuri za FDLR zaturutse muri Zambia ziri kurwanira Warikare n'aba bafaransa. Ni nyuma yuko mama 23 imenya makuru y'aba bafaransa ndetse n'aba FDLR baturutse muri Zambia bashaka kuza gufata umujyi wa Goma ku bwishi. Hari amakuru nanone rero azindutse atugeraho avugwa ko ibi aba banyagwa cyangwa se aba ba FDLR bivanze n'abafaransa ndetse n'abasirikare b'ababirigi ngo bazanye tekinoloji yo ku rwego rwo hejuru cyane ishaka kuzakoreshwa no mu rugamba muri iyo kibazajya bajijisha M23 ndetse bakanahakinga ibigyombo by'intare za Sarambwe mu rwego rwo kugira ngo baze gutsinda runo rugamba. Nyuma y'ibyo byose rero FDLR bamwe berekejwe hano muri no mujyi n'undi M23 rerutse gutwika Gisangani gutwikiramo zira za drone ni mu mujyi wa Gisangani. Hakaba rero abarenga hafi 1,100 baraje hano muri Warikare ndetse abafarasa barenga hafi 400 baje bafatanyije n'aba FDLR nabo bamaze gushyika hano muri Warikare bifatanyije n'igisirikare cya FARDC ndetse na wazarendo zisanzwe zibarizwa muri territoire Warikare bakaba babaye abasirikare barenga hafi 4,400 baba bose rero bakaba bagiye kwataka M23 ku buryo bukomeye cyane. Ibyo byose biri kuba mu gihe M23 amaze gutera ikirenge cya mbere cya kabiri n'icya gatatu yinjira muri Warikare ndetse ngo binagoranye cyane kuzongera gusoka muri territoire ya Warikare kuko ngo bagiye gukora ibishoka ibyo ari byo yose bakagira gute bakaba bayigarurira. M23 rero birakekwa ko yaba yaraye ikoze operation iteye ubwoba y'ubwiyahuzi ikagenda ikirara mu kigo cyari kimaze iminsi gishinzwe vuba hangaha aricyo cyaruhukiyemo bano ba mercenaires b'abafaransa ndetse n'aba ba FDLR. Ikaba rero ngo yabakoreyemo agatendu ndetse
ndetse benshi bakaba bahasize ubuzima. Ntiharatangazwa imibare y'ababa bagize gute baguye mwizo mpfu, cyane ko nk'igihugu nk'Ubufaransa buriya amakuru yacyo kikunda kuyazigama kugira ngo kitaseba. Ari bimwe Amerika yatinye ikavuga ati yewe ntago nakohereza abasirikare baza kurwana hatawe Muventuri itazabica nkaseba. None Macron yatangiye kwakira inkuru mbi y'abasirikare be bishwe none bataragera no mu mirwano ngo binjiremo indani kwa ndani. Hanga rero biravuga ko bamaze gupfa atari bacya cyane, ndetse kandi bakaba bapfanye n'aba FDL nyuma yo M23 ikomeje gukoresha ubundi buhanga na twa tumodoka twayo tumwe wavuze, iri kugenda yinjirira hano muri Warikare ku buryo buteye ubwoba cyane, yarangiza ikagenda igasekagura aba basirikare b'Abafaransa ndetse n'aba basirikare ba FDL bamaze imisi baraje ngo bagiye kuzengereza M23 ku buryo buteye ubwoba cyane. Kayo ngo ukorera Bwana Fisi, urumva ko ibintu bitoroshye na gatoya. Hanyuma rero hari andi makuru ari kuvugwa. Andi makuru ari kuvugwa aturuka n'ubundi ahangaha ahantu bita muri Ituri. Ahantu bita muri Ituri uwitwa India Queen Innocent Kaina, apana Innocent Kaina Muhozi, oya ni Innocent Kaina urwanira muri Ituri hano hafi n'umujyi wa Bunia, hano mu ntara ya ni mu ntara Chopo, ego ni mu ntara ni muri Ituri, n'ubundi ni mu ntara Ituri hubwo nari nibeshye, hafi n'umujyi wa Chopo, uyu n'umujyi mukuru w'iyi ntara. Hanyuma rero hari amakuru atugeza aturuka yavuga ko nyuma yuko FARDC igize itya bayifatanyije n'uno mutwe wa Codeco baje kwataka ku buryo bukaze cyane uno mutwe wa CRP wa Thomas Rubanga ndetse n'uyu nguyu India Queen Innocent Kaina. Hari amakuru yazindutse atugeraho rero avuga ko uyu munsi bongeye gukomagura FARDC ku buryo buteye ubwoba, ndetse uno mugabo yongeye gutangaza ko ategereje M23 kigera gusa Warikare akata yimanukira Gisangani bakahurira mu rwego rwo kugira ngo baborohereze akazi. Mu by'ukuri rero Bwana Fisi, ahangaha mu bigaragara urabona ko ibintu bishoboka bigiye guhindura isura. Niba Thomas Rubanga yamaze kuvuga ko agiye kwitayifatanya na M23 mu buryo bugaragara, ahangaha ndabona itsinzi igiye kuza ku ntare za Sarambwe. Birashoboka cyane rwose nimba agiye kuza kubijoyiningaho. Ariko ntago nzi impamvu uwo mugabo agiye kubijoyiningaho. Ariko no kuva kera yahoze abivuga. Avuga ko ikibazo ategereje M23 rega kuba intambaraga we afite zihagije zo kuba yahita yinjira hariya muri Ntuzi. Nako nabyo buriya bisaba izindi processes kugira ngo abe yahita yinjira ahangaha muri za Gisangani kumugenzura bakareba imikorere yiwe. Ntare ziba zaramugenzuye cyane ko urebye ibintu abari kuvuga ko aharanira bijya gusa n'iby'intare za Sarambwe. Urebye hano abaturage b'Abahema cyangwa amakuru ubu yafite baricwa ku bwishi, kandi uno mugabo ikintu yanze nta karengane. Aravuga ati ngiye rero nk'umukongomani w'impirimbanyi, umugabo wigeze no gufungirwa irahigiye kitari gitoya cyane azizwe ibikorwa by'ubwicanyi nk'ibyo ngibyo. Rero avuze ati ngiyeho kugira ngo fe ntacyo nkoze, nzapfa hari icyo nakoze, abiba ngombwa ko ashinga umutwe anawufatanya n'uno mugabo bita Innocent Kaina wahoze urwanana na Makenga, biza kurangira ari byo batumvikanya, waramutayigira muri Uganda ajya gushinga umutwe we, abonye bitahagije araza yifatanya na Thomas Rubanga muri Ituri. Baza guhangana na bano bitwa ba Codeco n'uyumva se, baza kurwana nayo. Codeco ni yica abaturage bo mu bwoko bw'Abahema. Sinzi abaturage b'ubundi bwoko babarizwa hariya muri Ituri, n'ubwoko bugeze muri bubiri ko butumvikana be na gatoya. Ndetse nkuko wumva ngo byabaye hano mu gihugu cy'u Rwanda uko kera byari bimeze abazungu bakimara kwigisha zina ngenga bitekerezo, naho rero niko bimeze none ubu nta n'uwabibigishije, ni ukwitora bakangana gusa. Ahangaha rero makuru adi kutugeraho nuko ibitero byabayeho bigabwe na FARDC byasize n'ubundi hubwo FARDC iguye mu kaga kangaratete ko gukubitwa ku buryo buteye ubwoba. Hanyuma si ibyo gusa rero, hari n'andi makuru avuga ko UPDF igisirikare cya Uganda cyongeye gukora habaza cyane ADF naro ku buryo buteye ubwoba. Ni nyuma yuko ADF nari maze imisi yibasira abaturage b'Abanya-Uganda ndetse n'Abakongomani. Umuhozi rero bikaba byaramubaje ku buryo buteye ubwoba, akavuga ati ngewe ntago ibi bishoboka, akaba yinjiye rero kurwana. Ikibaje nuko ari gushaka umuyobozi wabo akaba yabuze. Ndetse bano barwanyi kugira ngo mvu ubuhanga bafite iyo bari kurwana nta n'umwe ushobora gutanga amakuru amugenze kose babazi ko bari bwicwe. Baravuga ati ntago tuza ahaherereye kurinda umukasa umutwe. Niko bakora nk'abano bantuza. Hanyuma rero hari amakuru we mu Burundi nabonaga ufite nayo uwo mugabo ushinzwe gukusanya ni fashanyo ziza mu ntambara. Twaza kuza kuyagarukaho mu nyuma kadusoza amakuru iminota yatujyanye. Kadusoza amakuru tunabashimira cyane, mugire umunsi mwiza cyane, turabakunda cyane.